ungaqala uphonye ummangaliso wakho nangokomsebenzi wami wena siciniseko sokuthi wena kungakuphonya konke kodwa ungawuphonyi ummangaliso wakho. Ayibonge Nkosi. Amen. Ukhona lo bambile Matthew 16 verse 13 to verse number 19, and let's do it quickly. Matthew 16 verse 13. Yes. When Jesus came to the region of Caesarea Philippi, he asked his disciples, Who do people say the Son of Man is? They replied, Some say John the Baptist, others say Elijah, and still others Jeremiah or one of the prophets. To verse 19. Verse 19. I will give you the keys of... Do verse 15. But what about you? He asked. Who do you say I am? 16. Simon Peter answered, You are the Christ, the Son of the living God. 17. Jesus replied, Blessed are you, Simon the son of Jonah, for this was not revealed to you by men, but by my Father in heaven. 18. And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it. 19. I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you build on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Jesu wasuka lapho waya eveni lelisedudane nelidolobha laseKeresari Philip, lapho afika wabuta abafunzi bakhe wathi, Bantu bathi indvodzana yemuntu ingubani? Baphendula bathi, labanye inguJohane umbhaphatisi, labanye bathi ingu-Elijah, kanti labanye bathi inguJeremiah noma ngingilomunye nje webaprofethi. Bambuta bathi, nina-ke nithi ngubani? Simon Petro waphendula wathi, unguKristu indvodzana yaNkulunkulu lophilako. Jesu waphendula wathi kuye, ubusisiwe wena Simon waJohane, ngoba lokho kuyakwembulelwa ngumuntu kepha nguBaba losezulwini. Nani-ke unguPetro, etikwelidwala ngiyakulaka libandla lami, nemandla ekufa angeke alehlule. Ngiyakunika tikhiya tembuso wasezulwini. Lokutobopha lapha emhlabeni kuyawuba kuboshiwe nasezulwini. Ngakho-ke nabo konke lokutawukhululwa lapha emhlabeni kuyawube kukhululiwe nasezulwini. God bless our food before we eat. Amen. Yes, Lord. Kanti yini engayithola salokhu ngayithola bazalwane. Now la sifunza khona eBhayibhelini bantu baNkulunkulu, ngifuna sibuke na into nayi. Ekuphileni ungakuphonya konke kodwa ungaphonyi idestiny helper yakho. Amen. Ekuphileni ungenda njani? Ungakuphonya konke kodwa ungaphonyi idestiny helper yakho.
ema mistake lento abantu ekuphileni kuthi they have a tendency yeku reject my destiny helpers but accept my destiny destroyer. Now because my destiny destroyer ane tendency yokutshela lofuna kuva kona, ane tendency yokuvela ngetinto lotshela ukuthi ngatona, while ama destiny helpers aqhamuka ngendlela yokukusita permanently. Now lasikhuluma ngemuntu number 1 lotoqhamuka aphethe lisaka lempuphu. Ngikhuluma ngemuntu oqhamuka aphethe umsebenzi. Bazalwane, abantu labaningi ekuphileni timpilo tabo time ngoba they have rejected destiny helpers. Mayibonge Nkosi. Inkosi wonke umuntu lokhona lathendeni kunemuntu lemthumelele yena ukuthi atomesida. Akekho umuntu uNkulunkulu akamthumelelanga umuntu. Wonke umuntu uNkulunkulu umthumelele ini umuntu. Mayibonge Nkosi. But indlela leyenda ebantu, into leyenda ebantu bangababambi ebantu Nkosi abathumelele bona. Ukuthi banendlela lebafuna ebantu labetakubo bethe ngayo. Banendlela labafuna abantu bakhamka baqhuke ngayo. Banendlela labafuna abantu badrive ngayo. Banendlela labafuna bavele ngayo. Abafuni bethe ngalendlela yaNkulunkulu. Mayibonge Nkosi. No, bantu labaningi bakholelwa ukuthi bantu labayobasida bayovela base tukwendlela labayibekile bona. Bakholwa ukuthi uNkulunkulu usebenza ngendlela yaNkulunkulu. Akamthatha umuntu uNkulunkulu lenimbonaka ngasiwo ngilutho atokudabula wena. Labanye beni nihlupheka kangaka. Bantu lekumele baniside ngilapha labahlupheka kudlula nini. Mayibonge Nkosi. But ngoba labantu badlala igushe udla ibrayipek awukholelwa ukuthi bangakuletha. Mayibonge Nkosi. So abantu banendlela labafuna abantu abasida bavele ngayo. Lokho kwente abantu ukuthi bangaphumeleli ekuphileni. Ngoba basana nakekho uNkulunkulu oyehle ezulwini atokubeka isandla khipha ikhensa. Akekho uNkulunkulu oyehle ezulwini ayokubeka isandla kuphuma iTP. Akekho uNkulunkulu oyehle ezulwini athathe wena kufaka emsebenzini. Kodwa inkosi yothinta umuntu ayinathaba ukuthi umuntu uyamfuna kuba umfuni. Kodwa inkosi yomthinta lo muntu. That's why iBhayibheli lithi inkosi nayifuna ukukhipha bantwana baka-Israyeli eGibhithe isuka ihamba yehlela kuMoses. Moses ashaya ngemalwi matshalo, ilanza yena anani anemalwi matshalo. Ayinathaba ukuthi Moses uyakhona ukukhuluma, kodwa ibuka lenhliziyo yaMoses ekusithe abantu. Mayibonge Nkosi. Inkosi isebenzisa abantu ngekwenhliziyo yabo. Nina nifuna kusitwa abantu abanenhliziyo letibi. Nina nifuna kusitwa abathakathi. That's why labaningi benu nifa khona ladude la. Labaningi benu niphela khona ladude. Ngoba labantu abavuswa inkosi ngilabantu elingafuni bona. Labantu abavuswa abathakathi ngilabantu elifuna bona. Sathane uyawadeploy ama-agent akhe afika sonzela tawisa bona. Labaningi benu emakhaya ena bulale abangani benu. Wena namuhla unandoda ngenxa yomngane. Wena namuhla ukwalotshola ngenxa yomngane. Ngoba inkinga yakho wahamba wafuna abangane bafake emabrazil elangcono. Wangamfuni lo open bed. Kodwa anenhliziyo lehle. Mayibonge Nkosi. Inkosi isebenzisa umuntu lematiko ukuthi angeke asacompromise ngezinto takho. Kunalabanye abantu Inkosi ayingababekela izinto takho wena ngekuyenzayo. Ngoba abafuni vele ukubona uphakama. Kangakanani makhiya akho sekabanjwe ngibo.
Mayibonga inkosi. Now lasifundza khona iBhayibheli litshela ukuthi one day Jesu welela endzaweni. Uyasuka Jesu ngeshayeni usikomu welele zomba. Mayibonga inkosi. Lasifundza iBhayibheli litshela ukuthi every time that Jesu afika khona bekahambwa ngebantu alandzelwa ngebantu. Ngoba abantu bavile ukuthi Jesu uyawamultiply amabhontshisi. Bantu bavile ukuthi Jesu uyamultiply tingwa. Bantu bavile ukuthi Jesu uyabavusa labafile. Bantu bavile ukuthi Jesu uyawavula emehlo. So bamahaka nabo bakholelwa ekutholeni izinto labatifunako. Nawu nabamlandzelela Jesu nabantu bamgwalela. IBhayibheli lithi ufika endzaweni lakhona sekunguye nabafundzi bakhe. Uyababuza ukuthi madoda kahle kahle mina kuthiwa ngingibani. Ngoba kuyingoti kuhamba nebantu labangathi ukuthi bahamba nabani. Into uNkulunkulu akakwendela yona njengemfundisi kukuniketa abantu labantu understand ukuthi ungibani. Ngoba abantu labangathi ukuthi bahamba nabantu bayahlupha. Wonke umuntu ovuka akabatshela into ngemfundisi wabo bayavuka. Nakafika athi umfundisi wenu uthwele bayavuka. Nabafika athi umfundisi uyathakatha bayavuka. Nabafika athi umfundisi wenu uyatshotsha bayavuka. Bafika athi umfundisi wenza abafowethu uyavuka. Ngoba lo muntu uyahamba but akana-referation nalo muntu ahamba naye. Now into lesihluphako ngebantu ohamba nabo bangathi usibahamba nabani kuthi labantu labakahambi nawe bayabakholwa labo bantu ngoba sedude nawe. Ngiyayiva bazalwane. Wena kuthi sukela kuqalelo mnyaka sotshintsha 7 ama-boyfriend sifa ngalo best lohamba naye. Uyangiva ngithini? Ende siyayikholwa lento ngoba wendani? Ngoba wendani? Kuthi wena uyathakatha sifa ngalo mngani lohamba naye. Siyayikholwa lento ngoba wena njani? So kahle kahle wena ulimadwa ngulo muntu lombekela eceleni. Ibambesoni ulimadwa ngulo muntu lokuphi? Ngoba lo muntu lolaceleni usitshela netinto lekafuneka isitati ngawe. Wena phakathi ufuna ukushisa kangaka ngulo muntu lolaceleni. Kuthi wena unesikhovo lesifihle endlini siva ngalo mngani wakho nganomkhombeli. Kuthi indoda kamakhelwane ilala kakho siva ngalo mngani wakho lo. Ngile nhlobo yebantu enikhetha wena njani? Kuphila? Kuphila? Bendani labantu bahambisa tinto letingasinto ngawe. Uyakwati ukuthi uyakwati kuphila nemuntu langafuni ukubona uphakama. Uyakwati kuba nebazalwane nesondweni abangafuni ukubona isondwe liphakama. Umangala ukuthi umuntu umendeni ngoba uthi sukela ekhaya lakhe wageza ngeligongolo wagqokisa ivaselina watiyela lengeshaya esondweni wafika wakhoza ivorovoro lapha ekhaya esondweni. Asikambiti, asikamlanzi, asikamceli uthi sukela yena nenhliziyo yakhe thakatha. Azotshela makhelwane ukuthi bantu bayaganga. Bantu bayaganga. Bantu bendani? Bantu bendani? Bazalwane, emakhomishini lamaningi, emabandla lamaningi alwiswa abulalwa abantu lesabancedze ekhathe esondweni. Ngifane ngithini? Lo muntu lo besimthengela igross yangiva. Simthengela igross 6 months. Sasiphela kusonto wena kuphela nosondweni. Siyafumele sithengele labanye. Nasimiyekela sothengela labanye. So hamba utshela abantu ukuthi sile silenyoni. Sifela ukuthi sivalele igross sisitha labanye. Ende nasekamemeta ukuthi sinenyoni. Akasho ukuthi lenyoni ngondlile mina.
lo munye umemeta nje ufike awabe angasonywa nokusona ukhala kangaka sonye ndoda kunabantu abangena esondweni ngifi noma ngagqoba isifaselina kajoki kodwa wabekwa sandla waphuma ifene yasezoma beyimbambile wathola indoda kodwa namuhla nguye lasehamba memetela athi bayathakatha lapho bayaloya lapho ebaba nasiloya wena udlowiswa yini phela basithakatha kahle yo uyambuka lacina uyamathi nawe lasebe kawabile wasaba umbuka uyabukeka nje lemboni lo munye kwangafuna ukuthi kungena inkumbi yemfene lalela wayi Jesu angakabutanga labantu laba kuthi kuthiwa ngembani mina wakhetha kubuta abafundi bakhe kungukuthi kuhlala nabo onke balapha enkosini bayingodi abantu bokuhamba nawe kodwa babe bangakholelwa kuwe umuntu uhamba nawe manje nenyanga yakhe yomfundisi la ibekile Samuel uhamba nawe ajalo futhi urekhruthana nabazalwane la ubayisa kulo muntu wakhe manje uhamba nawe lalela umgodi balomuntu lo akahlubuki uyangiva akanikeli uyangiva uyatithatha netikhundla angithi sikhundla simele ukuthi athembeke akhona kwenani kulandzela abantu nine ngithi nine inkinga yeni nimukele ma-destiny destroyer lekele ma-destiny helpers bantu lakani anibafuni abantu abafuswa nguNkulunkulu nifuna leti letifuswa nguSathane watiphakamiswa watibekazoma wena awukahlukanga wena nendoda lekudiza nga-500 ipinga kuchitheli ulahle yona uyofuna indoda lena 7 ema-girlfriend lengakudizi ibifuna nakuwe le mali lalela bazalwane lalela ngiveni kahle la ayikho into lebuhlungu njengokubona umuntu asuka la asitakale khona angakafunwanga mali angakafunwanga lutho ahamba ayongena ekhathi esigodlweni saSathane ngetinyawo abukile uyangiva ayikho into ebuhlungu njengaleyo ngoba nina the way nilembewu yokuthakatha ngakhona nina nihluleka kukhipha 100 rand wesakhiwo esontweni niyofuna ko 3000 yoyeta inyangeni the way nilembewu yokuthakatha ngakhona to an extent yokuthi uma sekanitshaji kunithandazela nibona ngathi ukuthi we are less powerful nihamba niyofuna labantu niphutha khona that's why imali bathathela batokhona ukuthi bosebhitini imali enjani bathathela batokhona ukuthi bosebhitini 2000 batokugcwala babona umanga libawuthatha 2000 bahlula kuyela bo 50 rand the way banembe wokuthakatha ngakhona bayahlupha abantu ohamba nabo bangakholelwa kuwo bavimba nebantu labakholelwa kuwe yabona abantu abagenuine believe in you bavinjwa ngibo lapho abekho abantu abaxoxosha abantu esonto njengabantu abangakholelwa kuwe abantu basesontweni wesiphatha umuntu usekhundleni yonke into leyikhuluma ngabayikholwa What are you funding in every 12 members? There is a Judas among them. Every 12. Unaka Judas la pekat. Unjama ka George ala sondweni. Naka George mali George abantu. Naka George mali George amadodza abantu. Naka George mali George abafabe abantu. Bayakhala ngabona sondweni. Nikholwa umuntu esikhala ngaye nazo. Ungasembeketela kubikose simamuka nje wena ngakhona. Uyaslupha lo muntu lo.
Jesus wamukela ngoba uyasihlupha baba. Siyakhala ngaye. Siyakhala nomuntu eslimata. Makhaya badathilika ngaye. Ne basket emnikela safuna thina ukambudini. Listen. Let me tell you something. Kuna system lesetshenziswa nguSathane. Nakafuna kuwisa or nakafuna kudestroy abantu enzaweni. Nakafika Sathane aka-attack wonke umuntu. Nenkathi Sathane dofika la fika nibuphene wonke nini. Akanasikhathi saloko Sathane is very strategic. Ngiyakini. Nakafika enzaweni ufuna le voice. Lekungiyo lemphazamisako. Ngiyakini. Ufunani? That's why lithi angeke ufike uthatha into the strong man. Ngaphandle usuqala njani ubophe zona. Na ungena lapha endlini ngamagongo. Umuntu oqala udibana naye emnyango ngimi. Wabopha phambili. Hayi no. Nalapha lazo sefeni udodendele. Ngoba wendeni? So when Satan begin to decide ukuthi nyalo ufuna ukudila ngezomba. Akangena ekhaya tukhaya zomba. Kodwa uqala ashaye le voice lephazamisa kusebenza kwakhe kuphi? Ezomba. Abese uvusa yakhe ivoice. Did you hear that? Abese banjani? Nimangala ukuthi all of a sudden la zomba kunelikhukhu fanele lidumile. Lifumbuka phi? So kanile Sathane wendani? Yasebenza. Ona lonke ngananyanga lenemandla ledumile. Yonke dafa dahamba. Mara chikechisa ikhona lefumbukile. Na yifumbuka nje. Kunemuntu losaswelako. Losithe icumbi ebantu la. Nibesa ngoba ninembewu yebuthakathi. Nijoyine lo mthakathi lovukile. Niqale naninilwe nento lendashani lesithenini. Umntwana ngemali matamatisi ukukhulisa ukuyisa esikoleni nihambe ku-university nakubuya uthi ucela ukuthi ukuthengele imbhedo ukutshela black tax. Good example le? Very good example. Ukhuliswa ngubani umntwana? Uyiswa ngubani esikoleni? Unjenje ngenxa yabani? Sawena nje losomthakazo bese ufuna ukuthela imbhedo. Ngilento lenyenda abafundisa abantu sidako ni. Nasenhlangene kulamasondweni noqalako. Angikhona ukuhlangana nikhona enkulunkulu. Nifuna ukuhlangana nisidiscuss. Nifake lenikufakako. Unaba ufuna ukubona bathi abantu bafundisa abantu yakho kuda la. Phela nakuthiwa kunenyoka. Kusho usibakamu nani? Lalela. Uthi uNkulunkulu Moses select 12 men. I will put your spirit in them. Kusho uthi bonke bomaswanga ibanayo. Bonke abafundisi commit whatsoever banayo. Shothi thakatha tonke le. Ngabathatha nangantoni. Yes. Oh. Lalela akasho uNkulunkulu bafaka moya wami. Uthi ngabafaka wakho moya. Ngamagama angeke basebenze into lenyuwane. They will do what you are doing. Wena nowenda kona. Nasisebenza ngemphansi. Nami ngiphakile amagama emphansi. Nasebenza ngesikhova kunasakakho sesindawo. Nalona lahamba bathi ukuthi siyaganga. Nakaku leadership lemfene layisimnikile. Kumlanda nawo sephakisile yakhe ngobiyana. Ngoba uzokuthatha moya wakho the way wakhona ufake kubo. That's why ngithi bayigode abantu ohamba nabangakholelwa kubo. Ngoba ngabayimukele lento yakho. Uhamba nemuntu losonda kuwe malukhamuka nemoya welehanya. Ekhatha divine. Nomphakathi ukuphi uthi ekhatha divine. Manje inkumbi emsiyoni ekhatha divine. Ushara baba.